into lengabe kade yenziwa ukuthi kucatshwa abantwana bangapha abantwana bala eSouth Africa baqede esikolweni nabaqeda la uthola ukuthi abanambereko kucatshwa abantu bangaphandle. Njengoba nathi eNingizimu Afrika sinothisha abagcwele amazwe onke la ushuthi labo thisha lamazwe abafundisayo abaxoshwe nabebuyele ekhaya. Abantu bangaphandle bajike basinyaze basitshele ukuthi asifundanga ingakho beza ngapha eSouth Africa ngoba thina asinawo amakhono ekubeni kunabantu abafundileko abacedileko enkolweni bahlezi sinamadiploma abakhambe labo bokubereka ngale nkabo nalabo eSouth Africa baziberekele ngapha ngoba kusizi bakhetha bahlale phasi and then kuyokubereka abantu bangaphandle rentina sulwa indlala ngapha. Sihlala sizwa bathi amatishele emesi nabanye ukuthi bayashoda, so kanti kuba yini i-education ingaqhazeli labo abantu kuhle so ukuthi bazongelela nabo ukuthi abavela ngaphandle sayisabona ukuthi bavela eCuba. Abotitshere bangaphandle abakhambe ke ngena abotitshere benagale banenkulu abantwana emakhethu abakhaka ngemibereko ebaphethe ama-qualifications wokufundisa. Umbono ngewumbukeli, i-SABC ayizukuthatha umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli.